Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua ni wa mutula muti musumbi William Ruto kwa kila waweta ta wathiene nthima kaunti ya Kitui mawatho ma uvungu kavindani kala wekunia maleve ta kuyanisya kutulaniwa kwa kaunti na kutwika kaunti ile ya Mwingi na ya Kitui wala kuweta yuta miaka ili kuma alika ofisini na ndanene yake ainena kisioni cha kisovo wodini ya Migwani Mwingi West wala wavingwa iseso ya uiti wa matukweli utendevi ulotongwe uweni kundia kiyo Wambua Foundation niwaweta kaunti eta nene muno na vala enendi mekwenda kukwata uthukumi ukuveni Lina Musangi nukuelesya. Seneta uwa kaunti ya Kitui nukuweta kana kusukumia kukwata kaunti ya Mwingi tanzia imwe ya kuikithe kana enenzi ni makwata uthukumi ukuveni na vala kuweta kaunti eta nene muno na enenzi maikwata uthukumi undu vaile nundu wa mathina yu amweta hithana uma mutomoi anonye seneta hii ni baagi soboi nonye seneta hii na netele tokasi nonye seneta hii kweli yozi mwingi muno so ndio minasia twenda tutali kaunti yitu ya Kitui twithwa na kaunti ile twena na kaunti ya Kitui na kaunti ya Mwingi ikadano wa Mwingi withio utongoi no amathenge ya bia namo nundu yu atu yasiwo ugenda kuteleswa ofisini wa county commissioner na wenye kinyaba Kitui na wana county yitu atilanwa tukenda twabikiwa ni muthukumi kwa bakubi ingine wa mutula muti musumbi William Ruto kwa kila waweta tawathiene nzima kaunti kana atwika musumbi akaikithiene nzi ni makwata kaunti ya Mwingi na vala ni miaka ile yukumalika kivilani. Unajua hii siasa ya uongo pia nao ni siasa mbaya. Mimi nilikuwa nafuatilia sana kwa ukaribu siasa zetu kama Azimio na siasa za UDA wakati ule alikuwa makamu wa rais Deputy President William Ruto, na kuja hapa Mwingi na hata Sikuru huko na akaongea yeye mwenyewe kwa sauti yake, akasema akiingia katika uongozi wa nchi ya Kenya kitu ya kwanza kufanyia watu wa Kitui ni kuwapatia kaunti ya Mwingi. Tangu Ruto akuwe president more than 2 years ago sijamsikia siku hata moja akitaja maneno ya kaunti ya Mwingi. Sasa mimi nataka nimuulize President Ruto, zile ahadi ambazo alitolea watu wa Mwingi ya kwamba atawapatia kaunti, hizo ahadi zilienda wapi? Amefikisha wapi? Watauni watu la mutiseso ya kuithe kithito kwa memba mabodi ya munisiva ya Mwingi ile itwa iso kuiswa musini wa Kitui weta ni seso ya ile kuithe itwa iso musini wa Mwingi. Mwingi ya bisho Mwingi? Nyedio ngenda kwasia ino twende na kuyumbanya kumanda kaunti ya Mwingi nasi maundu membe witu makenda kwikona andu wangi teka ivyo kitu ni kusukuma na kusukuma maundu ala ronya kwika ni kenda andu ma Mwingi makwata faida tazima kuinaugurate board ya municipality ya Mwingi maiko ba Mwingi sindio andu makono sindu sio zikiko isn't your meaning ya devolution kana kuthesya mawiyathi wakuwi na andu na andu wa Mwingi makona pia bodi yo ikunyukuritwo kwa makeuo moyo kutika sia andu maitu Muripoti ya Vlingwa Mauvo kuma kisovo wodi ni Migwani Mwingi othiloni wa kaunti ya Kitui ni Lina Musangi.